Здравствуйте, дорогие друзья! Как у вас дела, как здоровье? Добро пожаловать на наш урок. Сегодня 26-й урок. Дӯстони гиромӣ, хуш омадед ба дарси навбатӣ. Дарси 26-ум аст аз силсила дарсҳои забони русӣ дар 99 рӯз. Дарси гузашта дар ёд дошта бошед, инҷоро гирифтем, яъне баъзе тамринҳоро кор кардем ва баъзе аз бигем ки диалогҳо ё ки ҳамон гуфтугӯҳоро гирифта гузаштем. Хоб, дар ин дарс бошад, аз саҳифаи 60 гуфта будем оғоз мекунем. Дар ин ҷо камтар хира аст, аммо агар дидаста бошед, навистагиаст ки учиться всегда пригодится. Учиться всегда пригодится. Яъне учиться хонда мешавад всегда, ҳамеша пригодится лозим мешавад. Яъне хондан ҳамеша лозим мешавад. Яъне хондан доим бигем ки лозим аст. яъне дар кор мешавад, дар ҳаёт дар кор мешавад масалан. Хоб, твёрдии мягкие согласные дар ин бора дар як дарс гирифта будем. Хоб, дӯстоне ки дар ин дарс набуданд метавонанд ба дарсҳои гузашта муроҷиат кунанд, чунки вақтҳомон зиёд дар инҳо наравад. Фақат ҳамин қадар гуфта метавонем ки ҳамин ҳарфҳои садонок, маъзарат, ҳарфҳои ҳамсадо, ҳамин ҳарфҳои ҳамсадое ки дар боло ҳастанд, агар пеш аз ҳарфҳои а, о, у, э, ы омад, пас мешаванд твёрдии согласные, ва агар пеш аз ҳамон ҳарфҳои ҳамсадо, пеш аз я, ё, ю, е, и мягкий знак омад, мешаванд мягкие согласные. Ва ж, ш, ц инҳо ҳамеша твёрди согласные ҳастанд ва и кратка, ша, ч ҳамеша ҳамсадоҳои ки мулоим ҳастанд, яъне ки всегда мягкие согласные ҳастанд. Хоб, инҷа прочитайте слоги с твёрдыми и мягкими согласными. Хоб, инҷа ҳамон бигем ки ҳиҷоҳоро мегӯяд бихонем ба шакли яъне ҳамсадоҳои мулоим ва ҳамсадоҳои ғафз. Масалан, ба ҳамсадои ғафз аст, чиз ҳиҷои ғафз аст. Масалан, ҳамсадои ғафз б. Масалан, ба, бо, бу, бы, па, по, пу, пы, фа, фо, фу, фи, фе ба мисли ҳамин. Агар ҳамин ҳамсадоҳо баъдшон агар я, ё, ю, и, е мягкий знак омад, пас мешаванд ҳамсадоҳои мулоим, яъне ки мягкий согласный дар забони русӣ. Масалан, бя, бё, бю, би, бе ин мулоим шуда. пя, пё, пю, пи, пе, пе. Хоб, вя, вё, вю, ви, ве ба мисли ҳамин. Хоб, инҳо дига ҳамаш бигем ки ҳиҷо ҳастанд. Хоб, дар инҷа масалан илия, илия, дар ин ҷо ин ҳарфи л ҳамсадои мулоим аст, яъне мягкий согласный аст. Хоб, семья низ ин ҳамсадои м ҳамсадои мулоим аст. Статья, друзья, Дарья номи одам аст. Хоб, Илья номи бигем ки одам, семья тарҷумааш хонавода, оила, статья модда, ҳам модда мешавад ва ҳам яъне моддаи сарқонун ё ки моддаи қонун мегем гӯ, ва ҳам чиз мешавад мақола. Друзья, дӯстон. Друзья ҷамъи друг аст, друг ҷамъаш друзья мешавад, яъне дӯстон. Дарья низ номи одам аст, номи духтаронаи русӣ аст. Хоб, дар ин ҷа ҳамон мавзӯи ударение ҳаст ки дар дарсҳои гузашта чанд бор гирифта будем. Хоб, ба хотире ки калимаҳо шояд баъзешон нав бошанд, инҳоро бори дигар мехонем. Слушайте, повторяйте, читайте. Гӯш кунед, такрор кунед ва бихонед. Виза. Инҷа калимаҳое ҳастанд ки ҳиҷои якуми онҳо, ин қатор калимаҳое ҳастанд ки ҳиҷои якуми онҳо бигем ки ударение дорад. Хоб, виза ё кунем виза намегимо, виза ба тоҷикӣ раводид мешавад.
شاید که این کلمه در بسیاری از شما کلمه نامفهوم باشد یا کلمه نو شنیده باشین، اما با زبان تاجیکی روادید می شود و حتی در درون شناسنامه ها نیز یک نه چند صحیفه هست که روادید نوشته. ویزا یعنی روادید. خب اما بسیاری از ما و شما ویزا را با ویزا میدونیم. مثلا ویزا یعنی اجازتنامه برای داخل شدن به کشوری دیگر. کافه 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 یعنی همون قهوه. فرمر فرمر یعنی با تاجیکی هم فرمر می شود، فرمر میگیم یعنی. اما دهقانی که بگیم که دهقانی عادی که مثلا 5-6 سوتیق زمین دارد، این نوع دهقانی که بگیم که زمین های زیاد دارد و در ساحه کشاورزی فعالیت دارد، اون رو فرمر میگیم. فرمر. عبید. خب در اینجا کلمه های هستند که هجای دویمشان ادارینی دارد. عابد نمیگیم، عبید. عبید همون نصف روزی است یا خوراک نصف روزی. بلیت چیپتا. وسنوی در بهار. کنورت لفافه. کنورت لفافه یا همون ظرف، همون ظرفی مکتوب در درونش وقتی که مکتوب میاد اون رو لفافه میگویم. پراسپکت یعنی چهارراه. ویچرم بگاهی. خب اینجا کلمه هستن که کلمه هست که یعنی ادارینی یا همون علامت زده در هجای یکم است، اما کلمه از 3 هجا عبارت است. پریریف یعنی می شود تعطیل، تنفس. تعطیل به معنای اون تعطیل تابستانه نه، اما تعطیلی که مثلا در بین کار یک پریریف می شود، یک تعطیل می شود. در بین 2 درس یک پریریف می شود، یک تعطیل می شود، تنفس می شود. یک مدتی خالگی است، یک وقتی خالگی. خب اینجا موی عبید یعنی خوراکی نصف روزی من. موی بلیت چیپتای من. واش کافه یعنی قهوه شما. واش کنورت لفافه شما، ظرف شما. مایا ویزا نگاه کنیم در این کلمه های، عباره ها و جمله هایی که پیش خواندیم. در اینجا بگیم که کلمه های مورسکوی راد دک و همش با کلمه های موی واش جانشین های صاحبی جنسی مردانه آمد. اما در کلمه ویزا مایا آمد، چون که ویزا خودش ژنسکی راد است، کلمه جنسی زنانه است ویزا. به خاطر مایا ویزا شد. خب مایا ویزا، مایا روچکا، مایا کнига، مایا مثلا خب چی است، مایا ماشینا. خب بعضی کلمه هستند که با مایا می شود. یعنی در زبان روسی جنس ها به 3 گروه تقسیم می شوند که این را در درس های پیشین گرفتیم و باز در درس های آینده نیز این موضوع می آید. یعنی جنسی، خب این چیز در زبان روسی هست، جنسی زنانه، جنسی مردانه، جنسی میانه. این چیز در زبان تاجیکی نیست. یعنی خب بعضی ها میگن که بعضی کلمه های هستند که هم جنسی مردانه دارن هم جنسی زنانه، اونها از زبان عربی به ما شما گذشته هستند. مثلا یک مثال میاریم، معلم میگیم و معلمه میگیم. یعنی معلم جنسی مردانه، معلمه جنسی زنانه. این از زبان عربی گذشتگی به ما و شما. یا مثلا خب وقتی درس از یاد نکنیم، همین یک مثال کفایت میکند. اما این کلمه ها از دیگر زبان با زبان ما و شما گذشتگی هستند. اما در زبان تاجیکی در اصل جنس وجود ندارد. یعنی جنسی زنانه، جنسی مردانه، جنسی میانه، جنسی گراماتیکی را در نظر داریم. اما جنسی اون جنسی که مثلا این مرد این زن هست در رفت جمله معلوم میشد، اون رو در نظر نداریم. خب اگر درس های ما برای شما پسند باشند، لطفاً لایک گذاشتن رو فراموش نکنین و اگر اون پیشنهاد و نظر داشته باشین حتما در زیر کامنت نویسین. اون کمبودی باشد اصلاح میکنیم
ва то дарсҳои навбатӣ муваффақу муайяд сарбаланд бошед. До скорой встречи.